marar kita sang aton pamahaw. Okay. May tinapay di. May Munchkins. may sweets man kag may juice. Okay na ni siguro, no? Yes. Manamitan gini aton nga bisita. Hilaw ko, anay. Sige. Namet? Wow. Namian gina sa. Oh, hello parents and kids. Ako gali si Teacher Jem. Good morning sa inyo. Ako naman si Teacher Grace. Welcome gid sa aton nga Children's Church! antis kita magpadayon, mangamuyo kita anay. Let's bow down our heads and close our eyes. God of heaven and earth, salamat sa pagtuga mo sa amon kabuhi, na kundiin, ma-enjoy naman namon ang imo presensya. We praise you, Lord, for this day nga, makapamati naman kami sa imo nga pulong. Holy Spirit, teach us to understand the Bible stories, pamaagi sa pagpamati, kag pamalandong namon sini. Lord, ginapray man namon nga, updan mo kami nga mga teachers, parents, and kids as we have fun and exciting children's church today. Ginadeklarar gin namon ang imo nga kaayo sa amon kabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Kamusta ka mo? I hope you all are doing well. Busy kami ni Teacher Grace sa pag-prepare sang food kaya may gina-expectan kami nga bisita. Oo, bali, okay na ang tanan. Butang ko na lang ni Sir Ref para maglamig. Wait lang ha. Sige. Okay nang tanan, okay na. Alright! Ma-review ta dayon sang aton nga story last week. Dali lang. Story sang last week? Wait kay daw. Nalipat ko how? Parents and kids, can you help Teacher Grace? Insakto ka mo! Party ini kay Zacchaeus, the little man. Oo. Kay may gathering man to sa ila. Dumduman ko na. Nagsulod si Jesus sa Jericho. Kay dito siya maagi pakadto sa Jerusalem. May isa ka tawo dito nga manggaranon nga ang iya ngalan si Zacchaeus. Siya amo ang chief tax collector o kun ang pangulo sang mga manugsukot sang buwis. Gusto gid niya nga makita kung sino gid si Jesus. Pero putot si Zacchaeus kag tungod sa kadamuon sa mga tawo, hindi siya makakita kay Jesus. Gani nagdalagan siya sa unahan kag nagsaka sa kahoy nga sikomoro o kon sycamore tree agud makita niya si Jesus. Kay didto lang siya dampi makaagi. Pag abot ni Jesus didto, nagtangla siya kay nagsiling siya kay Zacchaeus nga magpanaog kay subong nga adlaw kinahanglan ni Jesus magdayon sa iya balay. Gani nagdali-dali nga nagpanaog si Zacchaeus kag gimbaton niya si Jesus sing malipayon gid. Sang makita sang mga tawo nga didto nagadayon si Jesus sa balay ni Zacchaeus, nagkumod sila kay nga nagdayon si Jesus sa balay sang tawo nga makasasala. Sang ara sila sa balay ni Zacchaeus, nagtindog siya kag nagsiling nga ipanagtag niya sa imo lang iya nga katunga sa iya nga mga pagkabutang. Kag kung may gindayaan siya, ibalik niya sa ila sang 4 kapilo. Nagsiling si Jesus sa iya nga ginluwas ang iya nga pamilya tungod nga kaliwat o kon anak man siya ni Abraham. Kag siya ang anak sang tawo nga nagkadto diri sa kalibutan sa pagpangita kag pagluwas sang mga nagtalang. Nalipay ako, Teacher Jam. Okay lang na, ala. Teacher Grace, okay ka lang? Okay lang ko, Teacher Jam. Nalipay ako kay sadto. Nagtalang man ako pero ginpangita ka ginsalbar ako sang Ginoo. Hindi lang na, ginhatagan niya man ako sang pribilehiyo nga makaalagad ako sa iya. Sakto na! What a joy it is to serve the Lord. Amen! Ang Diyos ang nagakapot sang tanan. Pati sang hangin kag sang balod.
Okay. Party dira ang bag-o nato nga istorya. Let's watch this! Stories of the Bible. Jesus calms the storm. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh my gosh. and even raised people from the dead. Wahoo! One day, after preaching to a crowd of people, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." You got it. So they got into a boat and started out. Other boats followed him too. And as they sailed across, Jesus fell asleep. Uh-oh. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke Jesus up, shouting, Hey, Jesus, wake up! "Save us! We are going to drown! Don't you care if we drown?" Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, Shush, shush. "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" they asked each other. When he gives a command, even the wind and waves obey him. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Let's play it again! With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home.
Matthew chapter 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me." Again, Matthew chapter 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me," is our memory verse for today. It's I Know This portion. Ako si Teacher Anna. Ako naman si Teacher Barbie. Ready na bala kamo kids sa aton nga question and answer? Let's see kung sino ang namati sa story naton subong. Okay, so kami maas kag kamu ma-answer. Okay? Ready? Question number 1. O sige, Teacher Anna, ihatag na. Who was with Jesus when he got into the boat? Kanday sino upod ni Jesus pagsaka sa baruto? Balaan niyo bala, kids? Nagsaka si Jesus sa boat. Sino iya mga upod? Oh, ato ho? May nag-answer na dayon. Grabe, Very kadasig good. ang mga kids ba? So, ang correct nga sabat is ang mga disciples or mga disipulo. Correct. Very okay. good. Okay, question number 2. What did the disciples feel when the storm came up? Ano ang nabatyagan sang mga disipulo ni Jesus sang nagabagyo? Balaan nyo, kids. Pag-abot ni Odette Amuning ang nahabatyagan sang mga katawhan. And you're right. Afraid or nahadlok o kon nakulbaan. Okay, ka mga sagad yun sa mga kids naton, Teacher Barbie. So, makadto naman kita sa third question. What was Jesus doing during the storm? Nagaano bala si Jesus ang nagabagyo, kids? Balaan nyo? Gaano gani? Oh, ato, may nag-answer, Teacher Barbie. So, ang sabat niya is sleeping or nagakatulog. Yes, correct. Very okay. good. So, question number 4. What did Jesus say to the storm? Ano kinahambal ni Jesus sa bagyo? Ano bala, kids? Balaan ninyo? Yes, adto may nag-answer. Hambal ni Jesus sa bagyo, be quiet, be still, or magkalinong. Grabe, gali ang power ni Jesus, Teacher Barbie, no? Yes. Biska ng bagyo, pwede ya palinungon. Yes, that's right. Question number 5. What happened to the storm after Jesus rebuked it? Ano ang natabo sa bagyo pagkatapos ginsabdong ni Jesus? Na ano to kanang bagyo, ginpahipos niya mo? Di syempre. Ben, natawa ba, Teacher Anna, dumi nag-answer to mo. Grabe, may nagsabat dayon, Teacher Barbie. Ang iya sabat, it stopped or nag-untat dayon ang bagyo. Yes, that's right. Nag-untat kita tayo ng bagyo, kids. Okay, so question number 6 na kita. When Jesus was sleeping, what was happening around him? Ano ang nagakatabo samtang nagakatulog si Jesus? Ano bala, kids? Answer ka mo dayon, ha? Comment down below your answers. Yes, if kabalo ka mo. So, the answer is, there was a storm or may bagyo. Kasagad yun sa mga kids natin, Teacher Barbie, no? Yes, basta galison, kabalugin sila mag-answer. Sige, question number 7 na kita, Teacher Anna. Okay, where did Jesus and his disciples get into? Ano ginsakyan kanday Jesus kag iya mga disipulo?
Balaan mo bala, Teacher Barbie? Pwede ko kahatag clue sa mga kids? Pwede gid. Okay, so nagalutaw siya sa water. Ano ang tawag kani? Okay, very good, kids. Ang sabat is boat or baruto. Yes, nagalutaw sa water. Question number 8. Where did the storm happen? Sa diin natabo ang bagyo. Yes, that's right, mga kids. Natabo adto sa lawa or at the lake. Wow, very good, kids. Okay, makadto naman kita sa aton nga. Question number 9. When they felt afraid, what did the disciples do? Kids, sangging kulbaan ang mga disipulo. Anong nilaging buhat? Nadumduman niyo pa bala? Nag-pray sila ayhan, Teacher Ana? Pwede gid. Pwede gid. Okay! Ako, may nakita. Nakita, Teacher Barbie? Very good. So, ginpukaw nila si Jesus or they woke Jesus up. Yes, ginbugtaw nila si Jesus. Okay, so last question. The last but not the least. When the waves were sweeping the boat, the disciples were afraid of what? Sang ginhapak sang mga balud ang baruto, ano ang ginakulbaan sang mga disipulo? Ako nakulbaan man ko magmuni, Teacher Barbie mo. Kung ara kapagid sa ocean. Yes. Ba, mga kids naton? Yes, that's right. Nahadlok sila nga malunod or ma-drone sila. Okay, kids. Did you get all right answers? Oh, I'm sure you do. You got perfect? Impressive. Okay, next is our activity time. It's Activity time! Hello mga bata! Ako gali si Teacher Evsel. Kag ako naman si Teacher Kat. Okay, for today's activity, ang obrahon naton is ang scenario sa Jesus Comes the Storm. So ang tawag sa activity ta is Jesus Comes the Storm Boat Craft. Okay, kaya that time mara sila sa baruto, di ba? Kag nagabagyo na naman to. Okay, so for our materials, Teacher Kat, ano to gani liwat We will need the following: paper boat na ubra na namon, bond paper, construction paper. Ang color is dark blue, light blue, or green. Popsicle stick or lollipop stick, glue, crayons, or any coloring materials, kag scissors. Okay. So, reminder again, mga ginikanan, palihog, giya, or guide sang inyong mga kabataan sa paggamit sang gunting or kung ano nga mga matalom nga butang nga gamito naton for our activity. Likawan naton ang mga matalom nga bagay nga ipalapit sa ila. Ini nga pahanumdom para gid sa ila nga safety. Salamat kid parents. So, let's proceed sa aton nga first instruction, Teacher Okay. Kat. Ang first instruction is, on a piece of bond paper or white construction paper, draw a small heads. Small heads. So, nag-drawing na kami kids para tasik kita, no? Okay, sa bond paper ko no or white construction paper, drawing kita sa mga gagmay nga ulo. Ang ginobra namon niya kids, nagkuha kami sang piso, gintrace namon sang lapis. Okay, so next step is color and cut them. So, koloran to sila, tapos pangguntingon. So, amo niya, ang natabo is, nagkuha kami bond paper, gintrace na mo ng circle sa heads sa piso, Yes.
Tapos, gin-cut namon. So, amo na ni, gintapik na isa. namon. Pero wala pa niya amo ni nga color. Kamuya kids, pwede nyo yung makoloran, lain-lain nga color, then amo pag-cut nyo. Ang amon, plain white lang amon gamiton. So, next step, be teacher cut, ano man? Next step is paste them on the popsicle sticks. You can use half of the popsicle sticks. Therefore, you can glue 2 heads in 1 popsicle stick. Okay, so pareho sa ginobra naton teacher cut, no? Ari kids, so, ginobra na mo ni teacher cut sa liwat. May ari kami mga popsicle stick na ginbali namon. Para Tapos, adam- isa-isa sinagin butangan namon sang heads or sa mga circle ni nga cut out. Para mas damo aton mo brakay, di ba? 12 to disciples ni Jesus. So, bisan gamay lang inyo popsicle sticks, balion nyo ang 1 popsicle stick, 2 na ka-disciple. Okay? So, anong next step man? So, glue the heads on a stick around the boat. They are the disciples. So, nag-ubra kita sang boat, tapos i-glue ta ko no, or itapik ang mga popsicle stick nga may heads. Kay sila na kuno ang mga disciple. Karon niya kay Jesus lain pagidiya yang tsura. So, unahon tanay ang popsicle sticks nga nag-represent sang aton nga disciples. Okay, Okay. butangan tada na isang tsura. Okay, Picture sige. of self. Sige, teacher cut. Drawingan tanay tsura. Pwede man crayons. Okay, crayons. Ganito ko. Kay teacher cut yung marker, ako pwede ko magamit sang crayons. Ayan ang tawag ka. Color black lang akong guro gamiton, kids. Akong guro teacher cut, butangan ko lang sang smiley man ah. Okay. Okay. Okay, kids. So, sa ini nga time, pwede ka mo yan maging creative. Color, obra sang buhok sang disciples, paano ilang mata, ilang baba, mag-smile. Tapos, pwede man nga butang-butangan yun sila kuno nga bisang mga bayo-bayo man ah. Na. Okay. Tapos na kami. Okay, tapos na kami. Yan. Pwede nyo yung kids makompleto 12 disciples. Kaya, amo na yung teacher cut siguro mga 1, 2, 3, 4, 5 lang. Kaya para 5 igo, lang. kay gamay lang amo nga boat. Okay. So, ang next teacher cut, ano gani? Ang step number 5 ta? Draw Jesus' whole body with arms raised like calming the storm and glue him on a stick also. Position him on the boat. Sa amon na So, boat. unahon tanay ang mga disciples, no? Oo. Okay. Unahon tanay glue ang mga disciples. So, ang ginubrata to kag ina kids nga mga popsicle stick niyo na may heads kag may tsura, amo ning disciples. So, buligan tanay teacher cut, pakita niya sa aton kung paano itapik. So, may glue, may scotch tape, may mga double-sided tape. Bisan ano lang, basta mapatindog ta lang ang popsicle stick sa aton nga boat. Tapos, ang step number 5 naman, hambal ni Teacher Kat is drawingon ta kuno si Jesus nga may whole body, may kamot gidya kay disciples sa ginagamo lang na sila. Why sila kamot? So si Jesus naman niya whole body nga nagaalsa, nagamo na sa kunabi ginapakalmaya ang storm para makita gid ba lang ginapakalmaya, may kamot siya dapat. Tapos iglo taman sa popsicle stick and i-position taman sa iglo taman sa karon sa aton nga boat. So, mga disciples, tayo nagatindog lang sila ya. Galantaw sila, tapos si Jesus gamo ni. So, ang ginubra naton niya kay Jesus, nag-cut out kita sang head, kag nag-cut out man kita sang kamot nga nagaamo ni sa ho. Tapos, ari na. I-paste na naton. Lapit na lang. Lapit na lang ta matapos, kids. I-glue na namon. Okay. Tara na. Okay. So, ang sa sulod sang boat natong Teacher Kat, ano na ganay? Sino na sila ganay? Mga disciples, kag si Jesus. Oh, yari si Jesus, kids. So, Sa tunga. raise sa sengi nga hand ginapakalmaya kuno ang stone, tapos ang disciples sa likod galantaw lang sa power ni Jesus. Tapos ang last, draw waves in different colors like blue and green. Cut them and glue below the boat. So
pwede ka gamit blue, pwede ka gamit green. Ang atong teacher ka, tanong nga color, gigamit, aya? Blue amon kay mo Okay. na lang. So, Blue din ta na na sa lang. kuno ibutang. Sa Nag-drawing kita, Mm-mm. tapos gin-cut out naton, tapos ibutang ta sa Likod sang boat. sa likod sang boat. Okay. Sa dalom na yon nga part. Kasi syempre, Oo. ang waves, ang water, na sa dalom sang boat. Hindi na pwede sa babaw, di ba kids? Okay. Ito na. Okay. Makuha lang kita liwat blue naman. Gamito ni Teacher Kat. Wow. Okay. Okay. Para sa. Okay. Kuha mo na lang aton nga last step. So, complete na sa. Mm-mm. Okay. Done na, kids. Na. Okay. So, ari na kids. So, lang tawan yung kids. May boat kita. May ari kita boat. May ara disciples sa likod. May mga disciples. Tapos, ari si Jesus nag-raise ang iyang hand. Ginapakalma niya or ginakam niya ang storm or bagyo. Ara sila sa boto. Tapos, may ari kita sang wave sa likod. Color blue. Okay, yan muna nga aton nga activity for today. Okay. So, ano next ka ni Teacher Kat? Next is tagunta na ang aton ang teachers. Okay, tawagan ta mga teachers kay mapapicture ta. Teacher Barbie, Teacher Anna, Teacher Grace. Okay, so Kakatakambi. kids, don't forget as well to send us a photo of you with your The finished finished activity. activity. Pwede nyo kapitan amo niyo tapos pa-picture kamo kay mama and papa nyo or sa mga guardians nyo. Send nyo damon sa amon ang inyong nga copy sa picture nyo. Okay? Hello! Hi, teachers! Teachers. Ari naton Ari activity. ang activity. Jesus calms the storm, boat craft. Oh, 'di ba? May wave sa likod, may boat ara si Jesus tapos iya nga disciple si Jesus gamo na ginagkam yung storm. Wow! Naman man Yes. yes. God pa? Grabe. Dumarag sa storm. Okay. So ano man, ano sunod ka nga ning obrahon man? Mapapicture kita! Okay. Mapa-picture ta. Ready? Ready? 1, 2, 3. Ito pa. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okay. So, pagkatapos pa-picture, of course, ma-closing prayer kita danay para yes. hindi kita malipat karon. Okay? So, let's hold our hands like this, bow our heads, and close our eyes. Lord of all creation, you are worthy of all praises. Salamat Ginoo kay ikaw nagtugas sa tanan diri sa kalibutan. Ikaw nag-ubra sang init kag ulan, bagyo man o kalamidad. Ikaw, Lord, ang nagakontrol sini. We pray, Lord, nga ikaw gid ang magprotekta sa amon sa kung ano nga sakuna. Ginasaligan ka gid namon, Lord, that as we call upon your name, we will be safe in your arms. Help us, Lord, to be still and know that you are God. Ginoo, salamat gid sang natapos naman namon nga Children's Church. Kabay gid Ginoo nga updan mo kami sa amon panglakaton. Kag buligan mo kami sa tanan namon nga ginabuhat. Be with us, teacher, parents, and most especially the kids. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, It's trivia time! So, last week's trivia. Teacher Kat, ano ganing last week's trivia? Okay, ang last week trivia is, what is the name commonly given to the first 5 books of the Old Testament? 5 books of the Old Testament. Okay. May option ikaw, Teacher Kat?
Teacher Edsel ang may ara sa buong Yes, option. ako matag sang option. So, ang options ta sa aton nga trivia nga pangalan nga ginhatag sa first nga 5 ka libro sang Old Testament. Ang options ta amo siniho pilian ta kun din ang answer. Tawag bala sina Pentateuch, Doxology, Apology. Apocrypha, Apocrypha. or Septuagint. Do ka budlay sa mga pangalan. Kids, no liwaton. Tabi, ano tawag sa first 5 books sang Old Testament? Pentateuch, Doxology, Apocrypha, or Septuagint. So, may clue pa gid. Yes! Yes. May hara ta nga clue. May Teacher clue. Kat, anong clue taman? Ang clue sa buong is, the word means 5 books or 5 scrolls. Okay, so Ma. related sa Ma. gali sa word nga 5. Hindi lang mas lapit man Pentateuch, Doxology. Ako, walaan ko. Sige, Teacher Chen. Ang answer is Pentateuch. Walaan Pentateuch. Kay Penta. Penta. Oh, okay, amo na 5 books, Yes. 5 scroll. Amo na siya ang Penta. Pentateuch. Okay, do Pentagon. 5 sides. Amo na Yes. sa gali. Oh, very Sagad good. kay Lydia. Teacher Jem. Okay, so for this week dapat may hara man ta trivia. Sino makahatag man? Teachers? Ako Oy, si Teacher Ana, may hara trivia. Ba? Okay, so ang trivia naton sa siningat week is, in which book of the Bible is this verse found? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Liwat. In which book of the Bible is this verse found? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Book lang, book. May ara kita options, Teacher Ana? May ara kita options. Okay. Sige, ano? Okay, so may 4 ka book sa Bible. Diri bala sa Leviticus makita? Leviticus? Sa Titus? Proverbs? Or Habakkuk? Habakkuk. Liwaton ko, kids, ha? Sige. Sa Leviticus bala nga book? Sa Titus? Proverbs? Or Habakkuk? Habakkuk. So, diin makita ang Bible verse nga. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So, Dili makita kids, ang verse read man. your Bible, ha? Yes. Natawod ako din makita ang muli nga verse din nga book. Okay. Okay. So, that's all for now, kids. We hope you had a great time with us today. See you next Saturday, kiddos. God bless you!